tugatera tumeze nk'amaduru. Afande we ibyo byarabaye, icyabaye ni ukutaruhari. Ku bakunzi bacu ba Tuzarusinda TV, umugoroba mwiza n'abandi igitondo ciza bitewe naho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Twongeye kubasuhuza, dukomeza kwifuriza ibihe byiza, dukomeza kubashimira muzi mukomeje kugaragaza uruhare rwinshi mu kudushigikira mukora subscribe. Titwareka kubashimira kuko mukomeje kudushigikira. Rero ni wa mwanya mwiza, ni amasaha y'ijoro n'ubundi yo kubagaza amakuru avugwa mu karere hirya no hino, tukarebera hamwe, tugasesengura hamwe, tukareba ibivugwa hose hirya no hino, kuko turi abantu bakurikirana amakuru avugwa hirya no hino mu karere, ndetse tukanagaragaza gusesengura hamwe, tugasesengura ku bintu bihari, ku bintu biri mu karere n'ubundi natwe tukaba twabitangaho ubusesenguzi bwacu, tukaba twabitangaho uko tubyumva n'uko tubibona, kuko burya buri muntu wese bafite ubusesenguzi bwe butandukanye n'ubwundi. Natwe niyo mwanya tuba tubonye kugira ngo tube twasesengura uko tubibona ku bikomeje kuba mu karere, ku bikomeje kuvugwa mu karere. Kuri ubu ngubu ibikomeje kuvugwa mu karere cyane cyane ni ibijyanye no gukomeza gufungwa. Hari abantu bashikiye leta ya Kinshasa, abanyamurenge bagendera mu kwaha kwa leta ya Kinshasa, kwaha kwa Perezida Tshisekedi Tshilombo, bo mu bwoko bw'abanyamurenge bitandukanyije hamwe n'abandi kugira ngo bakomeze n'ubundi umugambi none bafatikanye n'abandi bose bicanyi bakomeje kwica abanyamurenge, kuko murabizi yuko abanyamurenge amaze iminsi mu ntambara bahagurukiwe. Rero abo baduhagurukiye kugira ngo baturangize, kugira ngo barangize umunyamurenge, kandi natwe nta cyaha twakoze, ntaco twapfuye nabo, usibye gusa ko batuzize uko dusa, yuko turi abatutsi, nta kindi cyaha twakoreye abo bantu bose abo bicanyi baduhagurukiye. Rero tukaba dufite bamwe mu bene bacu b'abanyamurenge bemeye kwifatikanya nabo kugira ngo bakomeze umugambi umwe wo kwica n'ubundi bene wabo. Rero abo ngabo byageze iriya nabo barabahinduka, iyo leta bakorera, abo mamaye bakorana barabahinduka, bagenda bafunga, kuko mwagiye mubona bagiye bafunga benshi. Ubu ngubu ba Nyamusaraba barafunzwe, ba Jeanne Masunzu, ba Fureko, bose abo ni abayobozi bo mu ihuriro ry'abafatikanyije n'abicanyi kwica bene wacu b'abanyamurenge. Abo ngabo biyunze hamwe n'abicanyi. Ni ukuvuga ngo igihe cy'abanyarwanda, igihe bakoreye itsembatsemba, jenoside yakorewe abatutsi nabo baziraga uko basa, nta rindi kosa bari bakoze, bakorerwa n'ubundi n'abahutu bo ku ngoma ya Habyarimana. Ni ukuvuga ngo hari bamwe b'abatutsi bagendaga bagakana jenoside, ati nta jenoside yayihaba, kubera udufaranga bari babakubise nk'utu ngutu bahaye abo bacu b'abanyamurenge bari mu kwaha kwa leta ya Kinshasa bakomeje guhakana ubukene turi guhura nabo. Rero abo batutsi nabo bahabwa amafaranga kuko n'abandi bose babahawe, bano b'abanyamurenge bakomeje umugambi umwe n'abicanyi wo kutwica. Ariko byaje kurangira nabo babishe, byageze iriya bamaze kubafasha guhakana ko nta jenoside yayikorerwa bene wabo b'abatutsi, ariko byageze iriya abo bazabihakana barasa kandi barabica. Natwe niko ko bimeze, niko shusho ihari kuri uyu munsi. Abo bene wacu bagiye bavugira leta ya Kinshasa ko nta bwicanyi yayikora, ahubwo bagashimira leta ya Kinshasa ko uko ikomeje gucunga umutekano. Rero byageze nabo barabahinduka, kuko n'ubundi nabo ico batuzana barico babaziza. Byageze nabo barakorera leta, bavuga uko bavuga ko nta jenoside yayikorerwa bene b'abanyamurenge, ariko bigerera n'ubundi nabo barabahinduka, kuko natwe baduhindutse ntaco twakoze nabo. Ni kako bimeze, iriya shusho mu Rwanda niko niyacu nayo imeze. Hari abatutsi bakazamakana ati nta jenoside yayipangwa, nta jenoside yayitegurwa, bukeyira bamaze kwica abo ngabo, nabo ngabo bazavuga yuko nta jenoside yahaba abatutsi, nabo barabahinduka nabo barabica. Niko biteye, nta muntu uzugirira nabi mwene we namurangiza ngo azagira amahoro. Rero ikibazo iginteye no kuvuga aya magambo yose, bamaze kubahinduka, aho kugira ngo bamagane leta y'ibakora ubwicanyi, ahubwo bagashakisha kwerekana yuko ibo nta kibazo bafitanye na leta, yuko bari gukorera leta, ahubwo bagashakisha uburyo basobanurira leta yuko ibo bakwiriye kubareka, kuko bashigikiye leta, bashigikiye ubutegetsi bwa leta, bashigikiye ubuyobozi. Ahubwo bagashakisha kwerekana yuko abadashigikiye ubuyobozi bashakisha ko kubaranga, ko kubatunga agatoki, ati abadashigikiye ubuyobozi aribo bakwiriye kwicwa, naho twebwe tubushigikiye ubuyobozi bakwiriye kutureka. Bagashakisha uburyo bagenda bisobanura, bashakisha uburyo bagenda berekana, bakavuga ati abangaba babashigikiye leta, abandi bayishigikiye, kuragira ngo nimba leta ivuga ati abangaba bose nibicwe nibafungwe bagire gute, ibindi bisobanuro waje gusobanura uvuga ngo ushaka ko gutunga abandi agatoka, ati abangaba ntibashigikiye leta, barayishigikiye. Rero ibyo nibyo twamaganye, cyo gitumye mvuga amagambo yose. Muzi ko twamaganye aya magambo y'urwango, aya magambo ya hene, muzi ko bikwiriye umuntu azayivugira akavuga ati ko ndarengana, ukisobanura ukavuga ati ntaco ndi kuzira, kuko nta kosa mfite. Ariko ntuzuvuga ngo yego twebwe turi bazima, twebwe dushikiye leta. Shakisha uburyo watunga agatoki abatayishigikiye, ngo yuko ari bakwiriye gupfa. Nta muntu waremewe gupfa, nta muntu waremewe gutotezwa, nta muntu waremewe
kugirirwa nabi. Twese turi abantu kandi twese dukeneye ubuzima nk'ubwo nawe ukenewe. Nimba ukorera leta ufite inyungu zawe zihakwicaje zikore, apana kuvuga ngo leta ikwiriye kumenya ko ngo hari abayishyigikiye yuko badakwiriye gupfa, abatayishyigikiye ari bo bicwa. Nta muntu waremeye gupfa. Mu by'ukuri izo mvugo z'urwango turazamaganye. Hari ibintu abantu bavuga ngo biyoroshe, naho ni ugushyira ubundi buzima bw'abandi bantu mu kaga. Rero ico bakuziza ntibakuziza yuko udashyigikiye leta, ahubwo bakuziza uko usa, kuko natwe twari dushyigikiye leta, twahoze muri leta, baje kuduhinduka batwica nabi, ariko ntabwo twigize tuba abanzi ba leta, ntabwo twigeze dutera leta. Rero nawe mwayikore itangije kubahinduka, niko mubashakisha kuvuga yuko ngo leta ikwiriye ngo kumenye yuko ngo hari abanyamurenge ngo bashyigikiye leta ngo ntigire icyo batwara, ngo ahubwo abadashyigikiye leta akaba aribo bicwa. Mu by'ukuri izo mvugo turazamaganye. Twese turi abantu, dukeneye ubuzima, dukeneye kubaho nk'uko nawe ubikeneye. Nimba leta yaraguhindutse, gerageza wivugire ndetse wamagane leta, ariko apana kuvuga ngo leta ikwiriye ngo kureka ngo abashyigikiye ngo batishyigikiye ngo aribo bicwa. Natwe twari dushyigikiye leta, twaje kuyivaho ari uko yatwanze. Ni ukuvuga ngo izo ni imvugo za hene, n'imvugo zihembera amacakubiri, n'imvugo zihembera urwango. Akagara gakomeje gukoreshwa, bakomeje gufungwa, bakomeje kwitwa, bakomeje gutotezwa nk'uko natwe twagaye tubigenzerezwa, natwe tutashyigikiye. Ni ukuvuga ngo ubu nyine abashyigikiye leta n'abatashyigikiye bose nico kimwe, kubera ko cyo kimwe, ugapfa gusa kubura umututsi. Rero niho mpamvu akagara gakomeje gukoresha amagambo ngo bakwiriye ngo gushakisha ngo abasobanuzi, ngo bagashakisha ngo abacamanza, ngo bakabagerera mu buyobozi hejuru, ngo bakabereka yuko ngo abanyamurenge bashyigikiye leta ngo nta kibazo, ahubwo ngo bakica ngo batayishyigikiye. Nta muntu waremewe gupfa. Iryo jambo turaryamaganye, n'abandi muze muryamagane. Iri jambo ni ijambo rishira mu kaga abandi bose badashyigikiye leta, ariko bari mu bice bigenzurwa na leta. Rero akagara mu by'ukuri turakamaganye. Muza mugenda mwiteteye, nimba muhuye n'ibibazo byanyu, iyo mwagiye mwarayobye, iyo ngiyo mwayobeye, nimuzo muhura n'ibibazo byanyu bakaza kubahinduka abo bicaye mwamukorana nabo, muza mwivugira, mugende mwamagane leta, mubwire yuko leta idakwiriye kubica, yuko mumushyigikira, akapana kuvuga ngo tukwiye kumenya yuko ngo ari abanyamurenge ngo bashyigikiye ngo batashyigikiye akaba aribo bicwa. Iryo jambo turaryamaganye tuvuye inyuma. Andi makuru n'ubundi avuga mu karere, nko twababwiye mu gitondo ko ingabo z'u Burundi zikomeje kuzamuka kugaba ibitero. Yego nibyo zikomeje kuzamuka, zazamutse mu mato, izindi n'amaguru, izindi n'imodoka. Abasirikare benshi bakomeje kuzamuka Abarundi, umugambi wo kwica umunyamurenge, wo gusenya umunyamurenge, wo gukora jenoside, kuko nta kindi cyakibazamura haruguru, n'ubundi ni jenoside y'ibajana. Rero imwe mu migambi bafite ngo nuko ingabo zimwe zabo ngo zizahuruka za Minembwe, zahurutse za Bubembe, zigakomeza Minembwe, zikazagera kuri Pwenzero, zikazatera zagutse Nkuku. Izindi ngabo zindutse mu Mushasha n'ubundi nazo zikazagenda ngo zigaruka za Rugezi, no mu bindi bice bitandukanye, kugira ngo bakomeze bice umunyamurenge. Tukareba leta y'u Burundi ikomeje uyu mugambi, ariko n'ubundi amadubu yo ati nimubareke baze, tuzabakorera umuti, tuzabavugutura umuti. Ntabwo dufite bw'Abarundi, kuko turi iwacu, turwanira iwacu kandi turwanira uburenganzira bw'abacu. Uko leta izaza ingana kose, ndetse na leta y'u Burundi na ziriya nterahamwe na ziriya za FDLR, tuzabarasira hamwe kandi bazumva yuko twaturwanira ibyacu, twaturwanira uburenganzira bwacu. Nuko ingabo z'uburundi zikomeje kuzamuka mu bice bitandukanye, kuziragara mu mato, mu Mushasha, mu mihanda, mu modoka, mu bifuso, bakomeje kuzamuka imurenge. Ariko abari imurenge n'abati ntabwo tubafitiye, mubareke baze, tuzabakubita bazasubirayo batumva batabona. Andi makuru n'ubundi, leta ya Kinshasa yirukanse ifata za drone izigira nk'igisirikare, kuko igisirikare cyabo infantry yarananiwe, yaratsinzwe. Bakomeza gukoresha za drone mu kurasa mu baturage. Muri iyi minsi zisigaye zigenda zirara hejuru y'abana n'abagore imurenge, aho nta munsi w'ubusa drone zitaza ziri mu kirere cya Minembwe, zikomeza kuzunguruka zigenda hejuru y'abantu. Murabizi yuko za drone zagiye zikora amabara, zigenda zirasa mu bantu, mu baturage no mu bana, zikica abana, zikica abagore. Rero izi za drone n'ubundi zikaba zikomeje kugenda zigaragara imurenge, aho leta ya Kinshasa zikomeje kuzohereza mu baturage. Rero zikomeza kugenda zizunguruka zifotora imurenge, mu Minembwe, mu bice bitandukanye by'imurenge. Izi za drone nazo zikaba ari ikindi kibazo ziteje abaturage umutekano muke, aho bataryama ngo basinzire, kubera yuko izi za drone zikomeje kugenda zibazunguruka hejuru. Andi makuru meza, iriya muri teritwari ya Walungu, mu gace ka Runtukuru werekeza za Shabunda, no uyu munsi M23 yatiwe drone n'ubundi yaje nk'uko yari imenyereye, zisanzwe zizunguruka imurenge, ariko n'ubundi yaje guhura n'uruva gusenya, iza guhanurwa n'umutwe wa M23 urwanira uburenganzira bw'abaturage, ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba na Kivu na Sud Kivu. Aho hose bakomeje
kugenda bigarurira ibice bitandukanye mu burengerazuba no mu burasirazuba. Hose uyu mutwe ukomeje kugenda urenganura abaturage b'abanyekongo bakomeje kurengana, barenganywa ni leta ya Kinshasa, leta ya Tshisekedi Tshilombo itita ku buzima bw'abaturage, itita ku baturage. Rero nuko izo drone zatiwe uyu munsi muri teritwari ya Walungu mu gace ka Runtukuru, zaje n'undi zije kurasa abaturage, zije kugira n'abaturage akubiza kurangira bazitibuye. Mwari kumwe na Pacifique Kamunege ugenda ubagaza amakuru avugwa mu karere hirya no hino. Mukomeze mudushikire mukora subscribe ndetse na share kugira ngo dukomeze dutere imbere.